Zajeb. Ahoj, idem papať šebu delikato s tuňákem. Čakajte, vidíte ako to odporne vypadá, je to tam vidieť? Mňami, áno je. Jaké je to? Takže prvé pocity? Je to na piču. Dobre vyjadrené. Ty koko, ty si fakt dobrý. To nevadí. To nevadí. Hlavne tu negrcaj. Kam ja to dám všetko. Nako nie všetko to zežerem, ale odhryznem si aj to prehltnem. Dobre. Názov. Fúj. Tu keď sa to... Fúj, ty koko. Keď sa to cíti. Fúj, to piče. Jaké to je? Na piču. Dobre to je. Daj si to. Dávaj, daj si. Dobre, však ide. Odrizni z toho, počkaj, ja idem bližšie. Na záber. Dobre, papaj. To je suché. Dávaj, prehltni to. Ja to musím prehltnúť, hej? Dobre. Prehltni to. Fuj, ty kokot. To je úplne... Máš ešte? No, zjedz to celé. Dobre, celé to nezjedem. A teraz si odrižnem poradný. To nebol poradný, ty kokotko. Nemávaš. Dávaj, zjedz to celé. Potom veď, ja to celé Hej, ale počkaj, ty kokot, ideme súťaž, najprv zjedz to. Hej, mne z toho normálne začali slziť oči do piči. Takže ako vidíte, to nie je nejaká neznáma vec. To je moja pudingová grcka. On sa tu normálne vygrcal. On mi ogrcal tento grip. Ale už som ho umyl. Chápeš, že on išiel na záchod, on išiel na vecko a on tam nabral vodu a on to doniesol. On sa s tým hrá, to je kár. Hej, to je dobre, to je jak čokoládový puding, dojdete si dať. Reštaurácia Kaufland a la Samuel, čokoládový puding gratis, ty pičus. Počkaj, ale to fakt či vonia. Ja som to nekuštoval, ale vonial som to. Je kúsok šošovice, to je nejaká tráva. Aha, jam. A toď sa mi vygrcal, ja som to už utrel. Vonia to ako čokoládový puding. Ty si debil. Našťastie si to odo mňa neobtrel. Dobre, my už ideme, čaute.